Hemprek Aparman James Hansi ke Japon APHLC NGO tum di Pholong Kachisong. Chinthong Labor Union Committee tumpen Singdoloyalong Mei ke Padopon. Karbi Anglong life ataba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponi tham. Kidam tang thereni fight clear ni ajerding clupen Karbi Anglong lapen di masa warat akari hemprek mate article 244A kipachun Japan Karbi Anglong MP di Purong Supi Karbi Anglong Thomas Councilor don riadung James Hansi ke Japon APHLC NGO tum kachisong pon birta nangle. Bangso kachisong along ASDC, KSA, KNCA, WKSA, KARAA, ASDC Youth Front tumta hemprek aparman isivera siang tong kipaman Japan pu mathapon pen chirap chitu tunsi hemprek ke hang kachisong RDP dun. Pinpur me ke damtang arko chiklo nipain kora phorni taralangso agriculture IB along hemprek ke hang kachisong isivet akeng kam kachejora pe Japan James Hanse ke Japan APHLC NGO lapen ASDC Angbong Chingki Kaching YC Forum for Hills Autonomous State Movement pu songamen ke pangdak pon tengsi pini di Pholong hemprek aparman dharna kang nipen chesong raplo. Bangso kachisong hud APHLC NGO me phu James Hanse kaning jepon ke Karbi arat hemprek aparman kachisong ningkan plikep sosilo bonta pini arni anta palong ni derlo lasinon puthot jakong kimi song kimi mate Forum for Hills Autonomous State Movement seng ponthusi chesong ponthulo lapen Karbi Anglong Thomas Council phan panongsi pinpuralo pajir ponpo pinpuralo long ke jongdun ke hemprek aparman kachisong long hinia council tumta session along chiparai pen hemprek ke hang kachisong long chedon dun pen kachirap kachitu dun Japan jongdun lo pusi pirang ke thengnu ning Japan puthot labang so ning kan plikep kachisong autonomous state mate hemprek mate article 244A implementing ki pokhe hang kachisong Neletom dengan kian soselo, bolsa menon kisang kok asosiasi soselo, nasi putot, abang so, neletom, amhang apatek tumi pen, kacesong tumi pen, kacedan tumi pen, central government apan, state government apan kacedan tuji pusi pini kacengsi, neletom ladak autonomous council hinido, Karbi Anglong autonomous council. Lapen dimasa autonomous council to la hinia tom pare to memorandum PG la so memorandum ke lapoino autonomous council hini same alang to ladak session long je papas polisi alang to same nil to forum ka on la ye autonomous state pada article 244A implement nang ki polam ke hok lapen la so bang same council hini same nang chira pring iposi alang to phantum lo PG lapen to ning thelo labang sori to pakai mangalo dito pakai hang long sabi alang to nang chita to iposi dito pini labang so ari libe to ponlo lapen lake ke tengsi kate song lo nil dom ladak autonomous state apan ke ate bima lapran kal brigade to hang lo dito democratical pe da hang lo lapen non violence ate hile ke ono song da hang lo tame pinier ni same nil to masi nil to mala nil to makki nil to makin mangan di mana struggle Central government so state government same arjuje nang thakte respond ka me bosi pini puthot itum abang pathek mi son kaje song pon mi son non abang ke itum tak forum along ke non atum ke itum labang so state ke long Japan autonomous ke long Japan itum do de sang sepen itum hangki lapen dorkar upra kenang to pote itum ni ok tv ni prana chipiji bon same autonomous state Karbi Anglong lapen di masa pan wek nang Japan aku je song pini ong muchot ben kaje song ke ching lo posi pini dak social media long same lapen rada long same ditum than bon pachini lo lapen chuning lo dak Karbi Anglong do ana political party punon social organization punon NGOs punon lapen individual punon kethe kreatum punon do ana tum same labang so non itum puthot ke hang thumi labang so hemprek amang apatek thumi labang so long nga chetom no dia phasi nile tuma hin pen forum for autonomous hill still movement hin pen itum puthot kachuni bon pado. News report Karbi Anglong live.
Theria Chikloni Pipe Clear ni Chinthong constituency ke pardo Singdo Loyalong Chinthong Labor Union Committee tum chingrum pen non Chinthong along rialong kiwang mate ke do company along labor tuma phansitame choklem chudam je phanpura voreng varsai pek ponang ji pusi Chinthong Labor Union Committee me phu babu hanse ahin pen japon linsi pini pen me padu pondo Labor Union ame ki padu ponalong Central Committee Karbi Anglong Labor Union ame phu aki hai khorsing timong la pen ari sangho tum sitame bangso me long nang chitong dun pen kachitong do anarar phan klardak pen pachini te kanglo non madak Chinthong morinto hawaralong company kimi Karbi langpi hydroelectric project long sitame Chinthong awar ki dubdet arat mate labor atuma phansitame voreng awar sai pekponang ji pusi Central Committee lapen Chinthong Labor Union Committee tum chingrum pet pen nonakimi dam mate morinto Karbi langpi hydroelectric project dam keteng along anpali dam pen labor tuma phan voreng awar sai nang pekponang ji pusi head project monitor Honbo Sri Nivas Tati Kondari deng memorandum alustami pipajer tekanglo Chinthong hawarlong Chonma Council MEC padang ke deputy chairman alang di hawaro Karbi Anglong ke alang di visit kro alang di homosti ke meni dak wangan ko ke demo saran sini di banglo na bangso demo long keteng kelang pon padang ni tum Karbi Agata me isang rasa tulong do nani po yo ni sini di pini la dakan lang hombi lang tum ni ara king long tame tan tum along sini sini gerang ke la bangso mulang pite je juntu itu Karbi Anglong is best Karbi Anglong dimasal penglong so rata ni tung sondat chutulu nai posip ni dak itu lebang so lembang fu ni tung levar nyon apen levar asiketri lepen levar bahandar bhadi singro ki lepen ni tung dogo bero ki sang hol pen dak ke ding media ko te lepen itu mangarap ajil pijil putum hat nilihin pen ini lebang so dak ke wangun ko ke nang tum ham media ko te bhandani nang chuni rilo lo si nang tum media yong si abi te ni tum kam da pe mone lo si media ko te pensi kam ang da pon bom nai lo si nang tum nilip ne hang ka do ko rong kam ko ta is best Karbi Anglong dimas ho tame nang tum lo si pang da pon bom lo si kam hi pen ta ni tu te kam biar mo lo si ken kam biar hang nang tum media phan abi te ni tum si yo le asi ni tum ke pui bang song lo nang ke ni tum Karbi Anglong tum council pen ke nili phansi non Chief Minister Hemanta Sharma la penilian sita ni State Minister ni than lo la hai hu lam ni ching wala fen CM da ko tang ko po ni hai kamam ni ching bai bom po asini tu malong ki thege ding MLA MP CM ka do be council long do la sini tum la so pini da na ko wi long ko bang ke ni tum da kal bia ra non da ke thege do pik asi woreng wa sa ke long le do pik asi non woreng wa sa la hai pu thak al mi tum chung la si kulun noi pan bang ke itu masih yang dah terang do, nasi ni tuncing bajing saya po, nasi Chief Minister pun tuncing bajing saya tampo, nasi kado kabe, tahai pusat lagi tu ini Karbi Arat, padang dia ni tu resu yang untuk me, dapat setelah hidup muji setulu dundi, dapat larong berong tak, larong koi songkep, West Karbi Anglong homosti tame, ini lah dapat songdat tu nongi fangsi, itu lah bangsa yang kau beri lah. Homosti MSC Sarah visit club and state ini cendeng dak ni tum morinto demalam puthak la compensation kilong le tum phan anta alang le phan chene ri la compensation kilong le tum phan anta pelong pinon sar la pen kilong le tum anta pelongon kilong chi lang tum anta pelongon athima kidu kelak hawar lang le plan kita malam do pot la selang le phan chene ri aban kela pula nil tum ta dak kachong dadie phan sinil tum ta kemang la si tak morinto dam puthak la ikupen chenglok no marchi la he lang le plan ke dam alang li compensation ki tipe ta dolang pose pula si PPG si ke melo la pen la le lang atum hanta papelongon la pen kilong ji lang ke dolang atum hanta papelongon la pen MLA election tanang le bom la mo ilirong ke do ke thak ke dam rat phan ke than siksak dagi la pen MEC election ta mo wang lo pulo tang te nali phan akoi kahno wang joi tai sar la si nali compensation bang prabjin pen la morinto adema puthak compensation prabjin pen pinon pasinit pen Chinthong Labor Union ahen pen ang chining dilo. Good afternoon. My name is Siri Bijasing Rongpi. We on behalf of the chairmanship of Karbi Anglong Autonomous Council Labor Union Board Chairman Sir Khorsing
Timung, and the manager of the Morinto hydroelectric project here in Karbi Anglong dam. Hereby, I'm going to say some things about our own labor effort, as the Prime Minister has always declared to the citizenships of Indian to build a nation and to build our endeavor approach, how to work, how to descend work according to the International Labor Organization. We all labor populations here, and the labor committee of the labor union in our local Karbi Anglong districts, all we congregate together, come here in our beloved manager sir's official complex. Hereby, again, I want to say about the machinery parts I have seen for the hydroelectric project constructions basis. In this regard, we are going to produce hydroelectricity. That is why I learned across the electricity in the Newton law, as well as now the law of motion and the law of 100 megawatts. Once we have the install and construct in our local hometown Dokmoka, but they are all the effective goes to the destructive purpose only. That is why I'm going to say again for the endeavor approach, as Sabka Prayas, Prime Minister Narendra Modi government says that this endeavor approach is our labor approach. According to the skilled labor, technicians, electricians, and the engineering, as well as managers are declared all about the theory and the practical needed here to construct the electricity dams is no more for destructive purposes, but for the constructive purposes. About the hydroelectric project dam here in Karbi Anglong, the 100 megawatts is going to contribute this electricity power to out of more or less 5 lakhs consumers, and we can incur the revenue as the per annual income for the projects of the hydroelectricity and the nuclear and the power revenue, tax and revenue will incur. Chinthong pen himari rong par Karbi Anglong live. West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee में भी करें भांगचुपी आंगहोय पेन resignation आलू चिपी पोंतांगलो बांसो और पुपेन कच्ची आलू लके अलंगली असम प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी में भी आरिदेंग रेजिग्नेशन आलू पजेरदामलो लपेन देंग पोनलो अलंगली इंगहोय पेन कच्ची लके थांगनात सोंग अफान अनिंग के ओय लपुके अवि सेता में थांग हेम जोंगजोंगा की सुंग पेन अजोक्सी कच्ची पुसी फिरंकिया माइलोंग पेन पंगदाक पोन अलंगली कांग्रेस पेन के काट के थांग की सुंग निंगकांग सामसी चिपकलांग पोनवि मधु फंता थांग निंग के ओय निंगकांग सामसिया सोनवि पुसी पुपोन अमिथांग हेम की सुंग अलम थे उसुमार लोगे पचारली का शिक्षा अलम थे आंसी चिथान पोन अलंगली लोंग की द्वारा तुम आनफन अंता दिया चो हैंग अलम थी फिरंकिया माइलोंग पेन पंगदाक पोन लोंग को समय सो पार्टी बैंक कांग्रेस ऐसे वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का महिला प्रेसिडेंट लो मिलके ऐसे मिली असाओ सो पार्टी लोंग के दो पेन को सब मिलके सोसा अंथाई गावी seperti kami tidak jadi isi pulang nang leader sumpan bersama untuk Tuhan Presiden Sinterong sar Tuhan bersama ini hangat ini kipu dan juga Thai tapi lapan orang ini akisung mate meeting dari kedam bersama orang itu Tuhan direction note dan meeting ke claim kedam bersama orang itu mengajarap tun tadi di curui pilalang Tuhan Anton dak alang tom district president penaket anglok alang ya colleagues vice president mate secretary colleague secretary doan Prens Budi Tuhan doan pistame alang kami dicurupi suri-suri alang Tuhan respect dan jadi aku kata kardom saat ini kilo pistame nili rasolong because nili dudun deloma pola so membership dan nili primary membership dan nili cirian popo bangla helo nili athema hempen akasiksa asondu ikolo athima usuma kusame di thebomlo lapena bangke kapolhi kusame nono bangke udam nang kolotang ke officer ngoli kai lo asila so khoros ka chilong un epen amase ni pin abangke ni la so
Ningke oi pen kota kali masih ni so aku pen la pen orang party pen sami ni resolution kecipinang ko. Khironi pen mohanteron Karbi Anglong live. Number sirkep Amreng constituency ke parlo jirikendeng adung het durbintila langso Nepalia rong Harka Bahadur Chetri ahem kopi koson penone michodet. Jirikindeng police station ke parlo number sirkep Amreng constituency ke parlo jirikindeng adung het durbintila langso Nepalia rong Harka Bahadur Chetri ahem kidam tang thereni 5 player ni kopi koson penone michopidet. Hem me ke cho hem photum nang ke pachini dona tengke non malom ningkreng apor ke kreng thekti ka por hut along ka prek ingnama joami ke cho pen tomo nang ke jap ahir kangtang ojoksi hem me nang ke chupusi nang pachini dunno hem me ke cho hut sok mun phokep hanso mun phokep so se tangka kreng suri thongkep rapho documents phule phukok penchenglo lak pri so se hormuna hok dun lopusi nang pachini dun Nona por kisong hut local MSC mate EM sang pirina terang pilapen CM Dr. Piliram rong hangapan nang rap thapusi kisong gi phove ka tum chuning ripon Neda chini nelo hala so prima mecho kelo ma lapu wangju tang ma neta hema be ma ko san ma egyo nike noksan pi adala hema long kopi pilo me ki choke dage me du saman bang harmudu hansu du mon phokep su se sok du mon phokep su se paisa ke paisa ta du paisa kan suri phokep ra phokep du paisa ta adala da documents hai hui ta sab kapre atu gabe dam thailo la kon la dak la total pen la property kon dak la lukson hai kon lakh bak di 4 lakh tan di এনে তো আমি কব পারা নাই মই বজাৰত আছিলো জিৰগিনি বজাৰত ফোন এটা পালো যে লাংচু এটা ঘৰ জ্বলিছে বুলি ইয়াত আহি ওচৰ পাছৰ খুঁজোতে ভিতৰত কোনোবা মানুহে নাই এই জংঘলত লগোৱা জুয়ে হয় বুলি সাসপেক্ট তেনেকুৱা কৰা হৈছে মানে আপোনাৰ ব্লক কিবা থানাত জনাইছে নেকি এইটো বিষয়ত থানা জনোৱা হল পুলিচ আহি ৰিপৰ্ট লিখি লৈ গৈছে জলের সকি আন কেতro কা বসনে কে খানে কা বসনে घर चाहिँ छैन अहिले सबै जलनी कपडा छैन अब कसरी लागेको यहाँ आगो जलाउँदाखेरि अनि यहाँ मान्छे छ Khironi pen mohanteron Karbi Anglong live. Pinya birta kala ponsi kang ton poniklo kardong.